Re ahoni ai nau fia e longa I whanau koini ka mafoka e tōre kereka ai nau tohi ai nau manatu koe ahoni koe ahoi nei I Tongan ai President lahi e siasi pea whahoko ai pea moe nau baptaiso Koe tare kita o hapai kastano. Talotu exisu kapau mau fia mau toru huano ai afiola. Ako na ke whaki ho mo ui mai ngahi lau marian mau hapahi ke tamai nau mo ui ki a whiona kia ngā whai tāpune nau tolpa mo e whiri mau inga u nau whai he pone whaloto toa nau tolpa ke toni nau tolpa he mo I fōu nau whiri kia he pone o mau whatongi ai e si kau whai whekau o whangofua he si ke whahoka whatongi ia mau baptaiso nau tolu I he poni hua whamaunoni o tua koe tamai peheki he alo peheki he laumare maunoni amen siang e papi pa mui I singa lau maria ko ni ke nau ke to mau pe mo ni ko ni ko nau mau e ka pa e kai ke to nga e le e lava pe ke nau to e foki ke fe tu na nau ha me ka ko e fra mo pe e fai hono mui I le ke nau to lu pe ko e lotu la hi pe fe mau e singa lau maria ko ni ke nau tu mau nau lava matua ke ai fili fai ka tengi nau tolu ko konga lahi foki ni nau si ma foki ko sio me nau kau ngā whanonga ko me yang whi mau ai ko ke fai se no lotua ke nau tolu ke nau loto toa pa ke nau lava peo maka te kina ngahi ahi fo mai Wewe whatawa ki pēo ku autaklere tu pēo whamafola ki e tapakatoa pēo ku mubea mai me ai. I he ope, I he ngahi ata ka mawhaka ki motolu, mumea mai ki hui ko ia
Ale tio wal fit poini ma pe me Beulah e fiafini. Mai no foke e moko e a e fiafini. Ka kui kai tokai ai mafana e ka inga pa mo kai ngaloto. E sasi afitu. I o wa mamalu e fiafini. Pe mo e o ko e baptizo. Oku foa e na tolu na loto fe marie. Que now fou e vai e baptizo. Let us pray. Father in heaven, we know that all of heaven is rejoicing tonight. So many young people and older ones who have given their hearts to Jesus. And now you are telling them to go forward and be part of the last proclamation of this precious Advent movement. Lord, here under the beautiful sky this evening of Tonga, they are making their public decision for you. And because of that, we now baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Cái đem ta đâu cái gói phi cái college Beulah nào phó có bé ngày hi vào em mới phá lại rồi bé phi cái wow rồi phi bo bakai mai pe ke ni ko ni go nau hi fo mai ke loto vai papi o go fata pe fa nau ko tau tupu e ke kau matoto a fa fe fia bakai atu ke nau fe fia nau faraha nau fili ko fai pe ko tau frafeta i ko tau pe ko ekipe na hoko ai taliu ko fai na na mari ko ni ke na tali folfola ko ui mai ka te na tolo mo vakai mai pe ke kakai ta lo kon to la hi apito ni hi na la mai ke na framo oni ko to pe ke baptizo ko fra ho ko mo fili ko fai ngai la mari ko ni ta fa feta pe ke eki i dili wanga ko fai la mari ke si kakai ko ni
Let's pray. Lord, those who are in the pool are responding to your love, your mercy, your grace, your truth. And they're giving their lives to you because you have given your life for them. And it's because of that incredible blessing that you, our God, are to us, that they want to carry your name and be a blessing to others. And you will be with them and go with them from now on, because we baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bueno, o whaiwhakao ia ko e Palestinian o e TV sone, o clan. Ai au nea tō whakatama be mo e tamatonga kona ko mawene kau whanonga ko e Palestinian o e Pasifiki. Whawhiwhia whoki ko tā wakai ko tō tahai me mipa kakai tonga kune hanga pule i ngahi TV sone a ngahi waa kehe Pasifiki. Ai ako mawene kau whanonga. Pea ko mea ia o whahistoria ai ko hi kai ke ngata pe hene ai Palestine whamaman lahi ku hene mo Palestine TV sone ku hene mo Palestine o Trans-Pacific Union. Pea ko whawhiwhia pea ko whahistoria a pito ko hi ku hene mo kau Palestine o Sias Afritu i ngahi motu ko Pasifiki. Pea ko tui ko mea whahistoria ia ko ka te mautoro i he taone. Ai kau whaiwhikau me i muri, kau Tonga pe, o kuna o whaiwhikau nau toro i muri hanga New Zealand, Australia, pe whoki Amerika. Na o kau mo nau toro he lawa mai koi ki Tongani ke kau whataha mo kuma toro he o wau koi ni. Au whawhiwhia. Ni ihi aki nau toro na nau whalere ngai malanga i he Tonga maakalaisi. O mao e ngahi lau maari e koi ni o nau baptaiso i he whiawhini. Palestina ko mamania e apopom mafi o ku mau ki famalo ia pe tamai a ofa ko ki la rau tangata la rau fefine ka ko finangalo e tamai ke whahau fikotoa e whainga tangata ki hopureanga malo tamai he ofa lahi peheu ki hanga whaka me ki mautou hapai he ke tamai singa he lau maali e loto he vai baptaiso i he houa koni whai tāpune nau tō tamai ho lau maali maani ni o whamalo hi e nau tōru i he moi fō ko nau whiri ke nau mau. Kau tangata ko ki hanga ui ang nau tol tamai ki ho ngā ue moroi ko mau tāpuaki. E mahonga baptaiso e si ngahi lau maari ko ni hua whamau ni o ni o tamai. Hua whamau ni o ni o alo, hua whamau ni o ni o lau maari e mau ni o ni. E meni.
koe Tongan ni ko ke to la hebe na toro o kunao me ato ke vai ko e baptaiso ke fai ano foka vai ki na toro e to ke tik na toro e wafa o kalaisi ke na moi koe ange koe lau koe a tiuripe koe wau koe baptaiso ko pau ke te mahinoi lelei koe ha a hinga ku te fōwai e vai e baptaiso i e siasi mai no vita e tokolahi koe ake kina tolu pe me he tau sisi taha pe e tau e fitu tau valu nau kau ke oa baptaiso koe ia whiwhini o alo e pe o ke tauri ke leka kai whanau nge pe ku au takne rea te pe kai tau whamawhala ke te motoro mo mea mai e hauani kai hiri ko ia ano whahako ko ia o e wau e baptaiso pe toki hokokot mea e ngai hiva e whahako ia e kaukoia ko ia e me sasi o nuko alofa. Let us pray. Thank you, Father, for blessing Tonga for Christ with so many decisions made to follow Jesus throughout the rest of their lives and look forward to Jesus' soon coming. Thank you for the baptisms that will take place not only here tonight, but in other places in the kingdom of Tonga. And may each one realize that as a wonderful ending to this precious journey with Jesus, that they will not only be part of the kingdom of Tonga, but they will be part of the kingdom of God. So now, Lord, because of these decisions and your blessing, we baptize each one of these precious souls in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tongan, you say ameni? Emeni. Amen. Go
mai begi he ni ko e kau matoto ai he kau me mi pa ko ni he na me hapai me foki ki babao o kai ko Tongatapu ni pe ka ko ni me hapai ni me babao ni me ewa na kau mai ki he baptize ko ni ai ko o lai o malanga tonga ma kalaisi ia ngai ot motu pe aku na baka to mai pe ki Tongatapu ni ki fra hoko na baptize ma ka aki me mai ai Palestine la yo mama ni pe ako winga na ku la be he kai ngalo he na mo ui ai a hoko ni na fo baptize ko hi ko he ne ai Palestine pe ako tu te na mana to ma pe a hoko ni he na mo ui kai ke fa fefia e kau whataha mo e ngai lau maari e koe ni. Tebe famalo lo Tonga ia mo ni ke kau tahu nau sponsor be nau kau ngafitak ni ma ia no fama tu ko ia oi lau wow baptizo e fini malo tu ke new IT be mo new sound e kau tahu ia ai tu tahu ko kau pe ma fo ke ale polo matoto e kong ma tua ko ni wa nau business ko ni e nau na populahi ke he wa ma nga fefini e go kada go ya kau be mole polo nau na fa ko e ngahi me fa ngole ola ke dope be me sound system o e fefini e hol go ya Beulah me ngahi wa ko dope e ai me ko ia ai prestani e shasi ki Tongani. What a joy to pray again. Let's pray. Lord in heaven, your family here on earth is growing, and I know that when I see my family growing, I excited and have incredible joy. But we who are wicked and sinful can have joy. We imagine your joy is beyond measure. That people realize your incredible love, your incredible truth, and are responding to it and want to be a part of your family. There's young and old, there's male and female, there is a breadth. We thank you for all of that, but particularly we thank you that we can be your family forever. And it's because what you have done and the responses of these people in the water that we have the privilege of baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ke go ye betui ko da wa be ke vai wa be ko fast os ag da to lok now amnaki ke now ausia ai vai baptizo ai vai lahi e fefini ka go famo fulang tonu o fefini o ko fa ko tu ya pa me kolisi Beulah pa me Vaini ke
o wau o e baptaiso e mo no whailonga ai mea mai goi ai president lahi e sasi ahufitu ki Tongani anga bigo ko lawe ai whamawhtala ni naiange au kai ko Tongani pe ku kau mai kai ai na tolo ku baptaiso ka ku kau at pe mo kiai pe mo kina tolo pe me hapa ma foka baba pe mo ki na tolo me funga fonua pe mi eu e o tua maf la e fola ko no no nga hala ko mate ka ko foki off a fiona ko mo itangata singa la mari loto he vai baptaiso i he poni na ufiri na tole a o foki off a mo itangata ma loto ha ke tamai se na mui hanga faita puni na tole pa mo fili mahui nga na fai i he poni la mari ke no foi na mui ko fili he poni tamai ko fili tangata pa malo hi ek na tole tamai o malo he tapua ki ke hanga whakoloa ke si kautamau eik ko ke ui ke nau whahoko ngai whatongia i he mama koni o mau tapua ki e he whiawhin ke mau baptaiso ke nau tolu i he huaf maunioni tamai huaf maunioni a ho alo huaf maunioni lau maari e maunioni amen. Pe puke pe whenga maari ko ni ke whaia haui talawa whamai hoke wholofola ki tau tolu he ngahi o uau e baptaiso o kua whio hene lau maari e mauni o ni o tua pe mahalo pena ugia ha si whaahinga hena na ke malawa ke nau whai e whiri ke nau fou he vai baptaiso ka rotonga e uau he whiawhini o kulea lau maari ke te koe i he whiawhini ai mauinga ke whai e whiri ke tari a Sisu Christ ko e whamoui ke fou he vai o baptaiso ke maua e mui tangata ko whe tuku e pewhenga maari ko ni ka paugia i hataha he nu whie hau ki mua ki hen i rau tolo whahai ha o whiri o ku ke whie fou he vai o baptaiso pea o mai e whenga maari ki he kau tangata ua ui he o tua ke nau whakau ni ngā ue ke nau te teu i koe ki ha kahau waweni mai ke whahoko ai e ua o koni te koe rotonga e ifi pea kau ifi e fui whaskoni kau ki ai pea hataha hena wongo ke te koe rea e lau mare mau nere ko whawhi koe ke mea mai ki moana ane ulau ke nai wharewa ngau e kau whaiwhi kau ke mautolu hono teu e mautolu ke mou fou he vai o baptaiso ui ai naha ta i he pōni o whie tari e ui e lau mare maunoni ki hau moui ke mea mai ki moana Marlon, God bless you. Whaitapurina koe eiki. Tue ai naha taha. Tue ai naha taha e hao kau whatahapa mo e kaunanga koe ni. Tari e ui ke whaihanga ui hono te ui koe. Ke fou he vai baptaiso. Ko tari e eiki ko ho eiki whamo ui ia. Kia te koe malo a bit. Whaitapurina koe eiki. Te ai naha taha. Kai ke whaloloa e tau ui kau ki ai pia taha. Ke mea mai ki moani ko ne ospe whasikana e kau i whi ko lotu kuwi.
Tau lotu, tua mafia gu a fio i alangi. Fia ho mauloto ke whamalo i te koe. Ai tataki a ho laumari i he ngāue i he o Tongan. Mau fia he, mau whamoni he whiawhini. A singa hi laumari e ko nau whahai i ho ao, pia i he hauhaonga ho kainga lotu i Tongatapu. Ai nau tari koe tamai ko nau ik whamui o nau fou he vai baptaiso. Mau si hapake tamai nau mui ki hanga whamalohi ki nau tolu. Tui pe tamai hanga e te wolo o hawhia nau mui ka mau kore ho laumari. Ki hanga whamalohi ki nau tolu pa ke mea ngau ea ki e kainga lotu tamai ke nau tuta whaki o pobu i e si kau baptaiso i he poni ke nau malohi i nau mui whalaumari. Kong kaunanga koe nau tui huk ta whaki tamai kuna hau ke na whapapau una tari koe tamai ko na ik whamui. Hau na tari e ui ke na teu tamai ki ha kahau waweni mai ke na fōwai he vai baptaiso. Kore tamai ki ha whaitapu ki nek naua. A pe ke si kau whaiwhekau tamai te nau ngau e whatahamu ki naua ke teu ek naua ki he vai e baptaiso ho laumare tamai ke ne tataki ke ngai ngau e koni. Ka pau kia ha tahen tamai o ke tu veve ua pe nau whiri. Kore tamaha lau mare ke hanga whaita puri ke nau tolu ke wawen ha taimi ko nau whaia ha whiri ke nau tari koe ko nau ik whamui pa ke nau mateu teu ke fou he vai o baptaiso. E mau tolu tamai ko osi ko mau tari pa mau fou he vai baptaiso mau te tuku paha ke pe mau mui he whiawhini. Mau te whawhau e mau mui o lau mare tamai ke ne hanga whawhau e mau tolu. Ke mau tūhake pa ke mau hanga o whakahoko ngā oe o whatatau ki ho whinangalo. Malo mo tamai o kau whataha mau tolu he proklama o e ahoni ko e mana ke whaose mau proklama o mau koroho lau mare tamai ke ne hanga si whaitapuni na aki mau tolu whakatoa. Whaitapuni tamai si kau ngā oe na hanga whakahoko e ngā oe ko ni nau tolu i tongani nau tolu na si lama mai pa mei muri i hanga whaitapuni nau tolu. Si kai ngā lotu tamai na nau kau whataha i hono tōni ngā he lau maare koe ni mau whamoni hono baptaiso i he pōni i hanga whaitapu i nau tōru. Mau te kākake mau mui tamai ki awhiona. Ke hanga toa ki mau tōru ki awhini mapa ke hanga mea ngāue ki mau tōru tamai. Ke hiki haki ho koloria mohalangilangi. Ia si su kalais ko mau whamui. Ameni. Ameni. Malo. Malo pito, whamalo ki he lawaia e tau wauau koe i he whiawhini. Pako lawe i pe koe ko nganga mahen beri ka te tau tolu i au taitari ngā he laumare whao koe ni ko nau hu mai ke si. Pe hene pe he o ko whampe haua koe ni ko hui ku kai ke lahi tau taimi haua koe ni tau hoko atu ke proklama koe. Ko whampe i haua koe ni ke mō kātake kau baptaiso ngā siasi mō whawhelo ake mai ke he tau kau baptaiso hono tai talele ki nau tolu i he tai mini kātake mō whawhelo ake mai ke te ki nau tolu mō tūhak peke olunga whai hono tai talele ki nau tolu osi a tau hangatonu atu ai pe ki he teniti whahoko ai pe ai mau mea toko ni ko hui ko e pōri he whiaf koe ni mo e whāmu e malolo ai tarai baisteni o siasi koe e ne pehe kou kore kau whawhikau kau re tā mo kai ngalo tu whawhilo ak mai ke kau baptaiso he taimin whilo ak mo whakamalo lahi pe tau hoko tu rewa ke proklama koe i he te niti malo pito ai lava tau kau whataha i hono whahoko e whatongia ko ia i he whiaf koe ni malo. Koe Kataki mai proklama ia hawani
Pea koe whetu koe whangamare koe ni ke angea ma tiuripe. Ke whahaki I pōpaki. Pea mai porokalama koe ia o e whiawhini. Malo pito e mau e whangamare koe ni, pa o koripe ke hufanga e taramalo e whanua. Ai ata pe moa ke o ata e ki whaha koe ni, ko ata e pōpaki taramonu ki he lau maria ko tape, o ku ke mea mai ki he porokalama koe ni. Whaampena ke lau maria ia I ho mea mai ki he porokalama mo e whakahoko e papitaiso he whiawhini. Pea ke kāinga I muri, o mau whaampe, o mau whiawhia, I ho mau wakai mai ki he ola ngā uen e whakahoko, e kau whaiwhikau, o kai ke ngata pia kau whaiwhikau I Tongani, kau whaiwhikau na nau lava mai me muri, o whakahoko e popoaki koe ni I he Tonga makaraisi. Koe a koata e tana monu ka teke motoru, whatawampeha ngā eki o whaitapu ki na motoru mo mo ngai whamiri, pea oa pia mua na ngaro si ngai lau maari koe ni I ho mau lotu. Au o whalahi atu, le malanga kai whakauhaa. Whamalo atu koe kau whataha mai ngai whae I he whakamaka sias awhitu I he wau whamawhana o e whiawhini. Pea moe kakata I peia e whamawharanga tonu e whiawhini pea mei he kolisi Beulah pea mei Vaini whatanga pene au takleri atu e whamawhara ki he ngahi tapa kotoa pe o ku mou mea mai mei ai o ku atua e o whalahi ke te motolu mo mea mai I ope tau pe pea mo motolu mo mea mai ki he ui ai le teo walwhitpoinima pa mei Beulah. Fi whawhonga e te kau whawhatongia ko I o e whiawhini e tau whaita na iai Alexanita pita tākawhua kau maafoki whiria paia maafoka e kaunga kau I e whamawhala paula moi moi kau maafoka tiuripe ko au misaka whamokeo pa mei Beulah tau whoke ke Vigilant House hoko kat mea ngai proklama e honi kau mea toa whātu.